Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Good Samaritan Society Kam Counseling Center Kabadan Hayodu. Lingba ka Nasha Muk Bharat Abhiyan kala rakhi yak International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking da ka ba samjing tip but a jingsha shakipad ba yak jingma ka ba ab na udrok. Ha kani ka jing rakhi kila don langru ki samla ki balangom manshua ha udrok Henry menta kila lajno na ka jingsha te maraw ha udrok lingba ka jingya selok but ka jingpa yaki shaki rehab center. Uway na pedeng jongki ulay thu ba ulang ngop ha udrok ha usnam arajar khadar but ha kitu kipor ulay thu ba ula bamdu lot kat ka badon hayeng tang banyo yo udrok Henry upan pau ka jingso komen ba menta ulalaj. So I accept I am an addict. So before I speak something, I want to pray, God, give me the sanity to accept the thing I cannot change, courage to change the thing can, and wisdom to know the difference. I want to make it very short. I don't want to take so much time. My child life is here. I born in here. I started school in Shillong itself. I have my mother and father before, but they expired. After that, I got married. So no one is with me, no longer with me because of my addiction. So when I use alcohol, when the beginning part, when I use first time, I take as a enjoyment, celebrating with my friend circle and all. After that, slowly, it started to grab me. And in my family, it's become very difficult for me because they don't accept it, they don't like it. Even my community people also don't like. Because when those days, I remember when I got drunk and I walk outside. I do so many shameless things. I used to talk harshly with people. I used to quarrel with people also, even with my family. So my mom and father, they are no more. My wife also, she took divorce from me. My son and daughter also, they no longer with me. After that, my life is going on and I am using alcohol more and more. I don't know, day or night, each and every day without alcohol, I cannot live. And after that, I come to, I don't have place to stay. So I stay Police Bazaar, sometimes, I have to say, sometimes Bara Bazaar. So, roaming and there, no job. Before I used to work also, so when I go for work, when I ask for job from someone, they don't want to give me because of my addiction. 1 or 2 places I get job, I'm going for work over there, but 10 days, 12 days I used to work. After that, because of my addiction, they say, you cannot walk over here. So sometime during my addiction period, I spent my life in River District also. So I work in Bamari Resort. When I work in Bamari Resort also, that time also I get job, I feel very happy. But they also the same thing, the addiction grabbed me more. I cannot walk over there. After that, slowly, people, no one trusts me. My locality people, no one, and they don't trust me. Even my friend circle, they left me. No one along with me. So I come, a straight guy, a homeless guy, no place to sleep, no food to eat. So sometimes I ask from people, some who know me, sometimes they used to give me 10, 20 rupees, I take, and I
take the rupee, I ask for my food, but when I get the money, I run to Barabaza and take that local stuff. The Catley, is it I used to take Catley because I don't have money at that time. I used to drink that local liquor. After that, I feeling sick. My body is not working. I cannot walk properly. I used to stay sometime in Kitting Road, some Barabaza, so cannot eat properly. Even I cannot do urine also properly. I cannot go for. It's very difficult for me. So whom I seek help was I understand now because seeking help from good cause is very difficult before. I think whom I ask help, please help me, but no one is there. But one day I remember I meet my one friend, he also alcohol, he sleep with me in street itself. He took me, Rajib, if you want to change, there's a place you can come with me. He took me to Barabaza, Good Samaritan, and I made shooting as my guidance, as my wisher. People say God. I found him like a God. I don't know where is God, but I made him like a God. And he told me to come to his counseling center, but he promised me, Rajib, you have to come here. But when you come here, don't take alcohol, and you have to come 5 days regular to my place. So first day I come, I meet him, he give me food, and I stay at Good Samaritan. I sitting over there for a long time. After that, so he come. Second day also I do the same thing. Third day, fourth day, like till 50th, I go to Good Samaritan in Barabaza. I meet him. After that, he sent me, Rajib, today you have to go to rehabilitation. So he sent me to Kripa Rehabilitation, downstairs at Oberoi. So I went there. When I reached rehab, I don't know about rehabilitation. What is rehabilitation exactly? I go there. So he told me, if you go there, you can work, and if you want to leave your addiction, so you have to stay over there. So I go there willingly, and I stay. First 3 months, 90 days course I do, and sometimes I don't want to stay. Sometimes I feel very bored. I want to run away from there. I want to make it short. I run away from there, but now I am accepted as an addict. I am working over there as a staff, supporting staff at Kripa itself, and I see a lot of my friend is there. They are suffer from their addictions. As I pray, I try to help them, and yes, now I have a lot of duty for myself. I know I accept it. I am addict. I cannot change. So I have a lot of duty. Thanks. I cannot say more, sir. Thank you, ma'am. I declared from Beijing into Magnet. So one day when I go to play, well, belong in a woman who long time. But you remember I play pastor a mama sitting bila era dengan de ya bila war edan ne de tiksam jangan drugs ngala ngop ngadu ipor arca o kerten jangan itu kerten jangan de bansuk lam lingdom ngasong masa mo pram mensa na he kasan mo pram de menta ngala sa stay salat sarai dan tiksam jangan ngadu mo pram ngala ngop yo drugs itu usnam arca khat te kajingat ti jangan mensa jing sungsit perlok sabah Tigi senam pada tiap hari nudrok raya kungan. Hadin untuk raya ti hadin ngam semua langsung penjenjar hari kasam.
ke bagi ai ngaru beli dayeng kira ya le kapala pengan don kata tam ke jam la jom ru la pen le ke shop dukan ai ngapam tu lo te ngapar khat ya kalau wei jom ngapar khat ya ka tangai ke pemerintah dan hadir layak i por dia ha ko wei ke por dan wei por lok te trong yang ilain jenjang ini beli pemilik gak ceria tengok orang oleh cuma ceria perpisahan yang lapang lut kat badan nggak semut di dekat ini ibu yang di kita yang kadang kau yang kalah nanti ini lama istas kiri saya ke office good semeritan dan tengalai tengayo konseling ni mas ting Terayo konseling ni hadir untuk ngalap perkat elde orang gaya dengan jingim mengacu imik ni AUM mengacu imik tempat ni ke jingim jangan beri tentang ada ya tu ilasiya kan perang lagi ilasi orang baik teh buat entah teh ngalap perkat mata jingim jangan jangan orang betul kan ayuno kan kalano baik orang masuk ting ke dalam kalan bin yalam in boat dengan setarian tengah langsung komen nomor apa hayang don laksu ngat pamlut ngat iulut berkhat de isu kan kim iuni te ngayo jingara peng ni masting de ngai sak te rehab tengah sak te rehab mi te rehab ro wala katar di pucai gadani ngalami nate langsung biang re dan apa yang kata di pucai gadani ya hadina tak tengang masuk kajian memang ram tengah limi biang si mastin dia yang ya leban kelai leban iwaju iusuran nismat dan orang tama dan harap yang ta tentar malong ni mangalong ru dei kat bleh ni kong wan na bleh mastin ru bagi doktor unjuk la harap yang karena nanti semat bangan ini ni mengalami ta, aku syuk ni ada kami balik bang, kemudian dah berkeran tentang syuk nak kuliah ni bro. Beriang dan yaki mo kini janjong pang wala kideki aisor mo bagi orang kibriu. Hakmat dongka society. Nungkong nungkong waban ai kublai ru ya ka Good Samaritan Society kamu counseling center. But kumju ru ya ka office dongka social welfare ka bala penlong ya kanika program. Nga penpau ru ya ka kublai ya inong penia ya kanika program i Reverend WC Kongwet. Kumju ru ya iba shooting. Bari chairman jongka Good Samaritan Society yaka jingkran pediang jongpi pat kumjuru ya baro ki badan kami khamtam yaki ramba asnong ki police nangta ki seng kanthai ki nong hikai bat kumjuru yaki nong mi khmat jong ki tu ki long yen ki bama yakani ka jing kabaya dei bakani jing stam Habang ikiran sipangga addiction, neki addicts. Ni juperkat baik ba, kide kibriu, kibam dan kamuan kala bamun. Kumbala shem ya iba raji ba, bansuk ru. Ilapa nilayu iba bunsin ni kum kibriu, ni kentat no yaki. Ban ni juperkat baik. Bagi dia tang kibriu ki bakwa ban wat bai tang nya ka jing smo bhashimet ne kidei kiriu ki bam smo tho shu ya ka imlang sanang bat bon sien ni perkhat ba tadei bang ni pen smo tho yaki ne dangi shu pen jingai yaki na ki bahieng ne pen support shu yaki kin smo tho no bat kin na ban kala Henry Pinong pun no dengan yang tu ipi, bagani baru khaj kadai gejing berkat bakla jongi. Pinong pun no dengan yang tu ipi, pada bentangi addicts, every day is a fight to survive. Mud
mangas ni ki hab ya khun bai khun ban in kat badang ya ke research syapanga addiction ngidang tip susu syapanga jebing bat kumno ulong kini ki balong ki addicts ni susu menta bakadei ka jingpang bakta ya ka jebing ka bor berkhat ka met bat ka imlang salang kumju ni susu menta bahabang ni pendan kam ya ka dawai penbuangan negi drugs kalong kumju ru kumbasa hijack ka plane ha sun beneng no way out tika brain ne ka jabing kam don bor pan nei issue like tang ka bayakun pan survive kay ka ba pan snow tanat ne pan snow bhaman shwayaki kam don meaning shu ka jing em jong gi ne kam don jing man toy shu like tang ban yo yo drak kapan lam wer yaki bat ka bor perkhat jongki kim tri kamsho ladaman kasni kihap yai kata kalenti tangban in survive one day la mo ya ka bor ne ka por jongki bakin divert chawai ka system jongki kadon tan ka way ka priority kata they ban survive and how do they survive they survive by going and getting the drugs that is in their system bunsin milap ba kim kini ki jat nong pang kim jula pediang ya ka jing stom jongki ki ong bai ngam dei ka edek ne ngalaban pelat kan unupor ada yang ilasem bakimna. Nang kata-kata, kadai kamram jongi, kum kibahiyeng, kum kasnong, ban yarap ne wan yalam yaki shaka treatment center bakin yo jeng yarap dang kloy. Habawan ra dang kloy, tamud ngiyo ban yarap yaki ham kloy, but ka addiction kam yo ban su tan rai. Hadu katata. Tang nakabasnok ti lang panirab yaki iniyo ya kajinjam. Kuma pilayos mo iba rajiv but iba pansuk. Every day is a struggle for them. Kiem tang ya katakawe kumno ginyo ya kakyat kumno ginyo ya rocks. Bale iyu hakajing jongki semua jing mentoy shu badle ke iru bale you kim yo ya kata ka sense of being normal without the substance na kadang kepat itu ibaro bapinya shonglang sibet ngidan ya ka general discussion tingi kwa pani osno na lian jong pi ka jing e jong pi kumno fi face ne da don ki bapi kwa bani kli ni asno kli lang nya solve lang nya kani ka issue ko be shmon bani lum kani ka jaka bani karan tak ko ke issue ta kani ke issue ke jing sha har thama bacar ja how drugs then kong cha ko pani thui pi ba kerteng jonga ngade i samlang kriam ngade snong trai tin meliam but ngade we ni ki officers ani sub inspector badan hang thia pa lu injury police station thai kidan kerang ba snong ki ngelam snong be thu yenga ka dan thila san snap te ka jingi tung khop kam ka jingi dai kam songa ba phi but kiwe ki ba kiwe ki dong ki thai ma chan ka thai kala long nak por shukwa te hakani por nikong nisha shua bangan poi shkamat kaban ajmut ayan kong sa kaching ay kublay kini ki aron ki riuslot ibarjir bagi baban sum kalau day ni kita akan usaha juga jingjok ya katama kabapi pilasya yang tama na sa yong iki kana ni boy yung ti ba kibriyo
lada pipi dan yang ngop ke jindi pide kabut lada pidang nut ban sim negarai ban ino ban pipi de kita berusur dengan semua pipi de kita berusur dengan soban kerpat di piwa soba ke jing thap ti bajam ban ta ke di an te ban chuang lada ngayeng ni dari uniform so bang ade way ni ke ba represent yang kata law implementing agency ke police department lani kapan shu lani shu perkat lingkot baik pincu ang baik kadi kejakaban aja penstom iki balai kam sini ban ngatrai lada kita ya kimilenti lada kita ya perkat sak tentang trai lalu ngenum job iki ni ketama kita bahasno kisah ngentai kisah semula ki clubs di self-help groups baru gitu gede kilo implementing agency kalau saya kemudian kedua provision sebab pencipta beliau right limba kecing start kecing pi counseling kecing pi kecing keren kecing pi kita harus gede kiai di bawah pi lawan benar kami gitu kena nomor ladang syukran baik kumba kalau kita suya kemen baik tang habayobat ikinong di drugs Hare ngindon pakalin tiban penjam iki. Hare tu ngin sim kajing kemen pangilaban penjam. Om kajing kemen pangilaban kem. Ladang kita ngisi ai sim kunta. Ya kan ni ketema bajar-jar. Dalele tharai. Ngenum lawan jam. Kan ba mangama lo pi ngirang ya bunkam ki kam hidup ki jongi. Ngirang yo thia. Ki kun ki jopi. Ki persa ki jongi. Ki bahiyeng basan. Kisah yang sama jar-jar huniu jingdi penbuai ba ngimla ban sutu akan ukurkom kesedang bar akan ukurkom kankut tina kata kadao masu benong ba gitu kibal ngop pediang bilang nomor kasih lo kekentin acceptance is peace ba pediang kalau ke jingsu tihan reh ba pediang ru sim ba penjo itu jingsu tu ba dan kamti bangan kuat namar ngaru ngading bang hiar mata ada ma pipi ni tu ini ba prasya hiar ma ngintip no e pi ba prasya hiar mata rewan syakmat limba kira basong wan syakmat limba kini pa wan syakmat limba kiseng semua itu bang ada apa dengan kejing so ba pelaj yalam kelenti namar ki bobo ni kalau ba kirang syuyo sko badan ki counseling centers rai ka approach syakita kecakana soba kim natip ha namar kuma chukaran ya gajing sya kalau bawa dikik mikik baru kita don dikik so ta ban yatu ba kun janga ki kun janga kidan hagajing ngab ho ni uchindi tinga so ban ba khani po namar ba di general discussion tinga so ban ba baro mangaba mapi ngendom longsa kita kinong pekai andai tu ngilong kinong puturai bangla share thma ngilong kita kinong ajumot lani ki counselors haba counselors kamut bangangan dahap puli dah kamut bangangan dahap puli bangangan dahap yo jinang jing started dengan counseling yi kena jing sampang berkamon jung pikat penlongi pi bulai mai bori pi pun ai jing sampang la berkaran itu kena nomor bangasotu bagi kena hi tanda kamon la jong kin nompat la ngamun teh aku apalah teh banget ni rekaman jengkikan empat dia nomor kembali ini datang ke support system dari mana kalau kebakalan kalau ke support system kelakalan diperlok cuma aja treatments are available healing is possible ngundai bantu jengkeman hakan ni kepuar link atau social welfare na sobat ba ngatry ke training ni dan kam lani ka awareness program pada training kam dan kam tang na banta gitu balangop hagi cinggi hari ka dan kam na banta junga na banta jungpi na banta jungki club members kirang basno kinong yalam sino ban na banta barolang tengah kerpat ya ka social welfare department limbah kino ki agency kan perlu ngi training man ai ki hands on training lani kino ki kenca cinghi kai ikin ngiram sinong bakum no kin counsel gitu kena ki balango nomor ladang syukran dak bangayu i leng bagajing syam ku jangan kalau ba
Lada ngiyok pat iki kena balam apa kecing di drugs. Kambun sin di bawah sekemat di kisanrang naman karan. Me balay kunta balay men. Om dai bang karan ben iki kente ni gir kente kasulong dai ba. Ki kam iu namar ba irang perkhat bai ba ki senrang beriu ki kala kam yo iki teneng bagian. Reh kajing yo iki jonga kalau bagi sengen teh hiru ki bun ba kalanan. Ki kente ki bun ki mana mat karan. Manai counseling. Namar ngisu tu cisin bakaran gariu kente lani kiriu kente. Ngiu senrang lani utu belakang kajing siu. Ngiu nak kawai kajing ketah kajing perkhat. Namar ki ba ai bun ai kiang ini ki beriu ki dai kalau kue. Tinggal so cisin bakaran kiriu kente. Kiriu orang ba kiriu sampang kiriu tenan so katahi kan kata itu kana. Kawain do kaha yang so menel nak ina si khot baburon ngadi no hikai school ala somtai life in your listen ala hikai poskan boy saya school but ngarang tei pat menta ngarang lagi bol bah bagi division makar ke school sino kawain do menta kharbis sem lu somtai te apa makar ni nama bagi don kino hikai ke school no hikai school no hikai palis sikidon ni amtian. Kalau kau santam kalau aki jelang hukum kini mencuat drugs kira korup kilo tang bagi hajar tengkah. Aku ini meeting for room dingri di padon di bawah kriam mencuat. Kalau ai cumur orang film melak punya takil ya kini ke supply. Tapi mak pun kuat kini mentah ke supply hadiah dari sepakur. Buat mentah kalau pun dari sepakur. Malah keren ini. Mereka mengatakan sih nak keren amat bagi cakap. Mamjupet kalau kerja. Kita ada ini kebosupsi. Let's say kapun datang ke police station, let's say kim pai ke report sejauh. Kita show di kawai mengapa ban ajimut. Tolong. Kalau kerja ini apa bagi launching a dream. Yang launching a dream project dari Pak Pol, Minister dan ki Commissioner Kom Secretary dan Secretary kebun ki han ki nomi kan atau rimon. Kalau ajimut apa day by involve ke social welfare, ke health, ke police, dan ke education. Firma memberi ekonomi ke education. Jadi sound lagi components kebeginian leh ya. Baru aja muru badai ban leh aman lagi distrik. Nah sutrat saya berpori lasim kia, kemomentan di kong mui bersedia berlumpung kong telen fanbom. Keladon kejimur ban troy ya. But Paul keren dulu Paul assembly. Lebih prosedur itu bisa. Keren assembly. Hari kemomentan kasih putman tang kejik tu. Kata ni kau ikut mengaku. Berkali kali rehab center hei kemot. Hawat indon kita ki banyarap iki. Henry. Kadai bandon kumulai keren tu benar. Nakimi bagi numpai dia sih. Kata kadai kau ikut indon kam yaki expert pada tu. Jelas kisah ini department berkait. Namun mana kebudget ke location ini agak. Yearly, in pot, nang tu kerja, kita selek ke beri benda. Tinang tak kita sebelum bahasa ni. Di hari ini pot, bag school, nasusi menong ini, ngadang yo report aduh ni semua, nam treasure. It's horrible. Kemomentan, kikun kibadon, kiburi. Tewat haskol ru kinong punya kiburi. Kata ni ko matam. Kata we are doing injustice to our children. Ngidi ban wanci kawan, ngimpa ban thar itu girong ye, hande ngidi ban sim ye the solution. Kundu banyak pat itu kena. Mana itu kena? Kasapur perhana. Badalung adik kali kebaya banoi banapa. Di tai di bentar di berkani di bagi school. Nyara masih orang. Aman kita mengadai uang ini kita yang mengusahakan. Kasih janji di school teacher session kalau life of links nak ngasang keleng. Ngalih kedua union minister ngalih kan ini awal Jakarta. Ngalih si Amritsar kerana uang ini kita school teachers federation video orang. Be careful our friends from northeast, especially Meghalaya. Kata orang 2013 Amritsar. Kamu nongis ini lama. Tidak ada film selat. Nabar pilihan film kerja kajian. Kadang dari story kerja orang terakhir itu menurut Porsche.
Ti kita kini ki woni kila aingi arajar khat lai na do no kai na amrisa. Ngadon hat kan. Ti kini ki ba ngi haban long pe fang na lang si ong lu. Ba manong ino punya school na si ong baru meeting mengali keleng ke long kasi je tiap siwe. Principal seat and headmaster seat is very hot seat. Mna aban si long headmaster tan ke seniority. Marban punya ini ke job pemutangi don kam. Ki belum ke beri. Kiwam jukit menurut ke kam school kimang si wan ikai riden lepas itu seniority kiro siapa. Nak nak edition ini saya. Nak bukan social welfare. Nasabat sana. The moment when touch on crime against children, crime against women and children, touch crime against children through education. Kalau ini ada, jadi harus kalau way langsung rujuk ke story warna itu kerja sih. Jadi ladang ngim address the real issue. Ini mah. Berman maklik meeting, ngam juyi ekonomi kemat dijongi. Sanu kerja. Jadi kita kawan. Jangan apa itu ya kita. Ekonomi kemat jadi mana haman kita meeting kita cuma kita addressing ini social issues. Beli penting, ban keren. Kira pasal Jordan. Benar-benar kan dengan keren ngam free. Mangam chip form kedua no kai uniform nam ta jenu. Ngafong ya uniform, besok tipuli ngadai I represent an institution, and that is an instrument of professional. I'm proud. That's not yet a sort of professional way now. As a professional. Ambil benda represent ini. Masuk kali tak lihat situ, bukan dorong kerja. Macam aku mau mengikut kampanye besar. Dengan aku leru, yang ini sama Arnold, Rajib, baik Ibu Mansur, penonton nuksa. Waktu bawa wajib mana ngapai sebelum. Ngawal sering meeting lu, mengantar EU. Bagaimana sikap iwal kau pihak penyak dari pihak. Mana cuma dulu cukup nak menunggu. Kali mana kan impact ngadan sibol mana keren. Ngadan sibol mana tu drugs ulah mall mulai. Sispa kuru, rice kuru, peji sas kuru, political party sebenarnya. Lebih baik kubur. Dia boleh nggak bekerja tu. Saya defamation case kasih pun no. Aku nggak bekerja pun belum, nggak benar. Ya bagi try kamu itu freedom. Kamu ni, ini bertrade, akan mensim kau perlu bayar lagi berfai, boleh penjana, boleh lagi kamu. Yang ini ke counseling center jengi, ni la form society how Arab trip Julai arja katsan. Jadi, buat hadir ni la form, dia nak liang jong ke social welfare department ki kwa bandon ke counseling center hapo li yodo. But ya kini ke counseling center ru la sedang ban operate ya ka fully operation kedai kan riu tarik u September ada khatsan kaba I ba polling do the then minister in charge social welfare Iwan Play rengkat keding don lang principal social welfare Sir Sempat Kumar nata director social welfare tu kupoi ikong Dorin Camelia Lengwa tangilas dangi naduga Andrew 3 September hajar pusan itu IP nadu bangi sedang long very good respond. Kiwan hangtei kibawan kidai kini kibalos hope sudah dan cuk menum bapet. Te hadin bangila MNC miki kilawan te kibon ngong pi kat kum record bangi yo mangi kibawan ngila counseling la palat ars pangot. Te kibala long ready ban keep up yau new drugs la long life pusan ngut. Te ngi mentang ngi la pa iki siapa rehab center. Te kumbal pilai kibala light la shpongut. Te kelong ba kiba la trei la kejong kekam kejam kila don laingut. Te arngut mentan PWI ki don hang ni. Te
Ray kini bari laps kalong ba ki ong ngi kwa kam ai kam ray kum society ngimpat don lat ban le kunuk dong ni chu ai tang counseling encouragement yaki ba nale ray ha ka jing ya kendu perlok biang don jaka yaki bansa ladang la yo bakin sa si jaka kata kin khamlat kata ka dei ka ba ngi rang long consent bhai ka ya ni tingin nang tho ru jaga government lang ba social welfare bahkan perkhan bandon no kene ka jaka ban sa kene nga suthu menta nagliang sarkar ki la konkre ya ka halfway home te lanu kan long ta halfway home te ndagla don kata let's say ini kibala lai na rehab kinyo ban sa pa lang tu sa ka tu kan ni benai ka tu kan ni snem kata kan yarap iki kumba ong ipi mena ki balalat ke long kum siphongut in re sangut kila relapse on berkhoi ngi la ai life sangut adu mta long recently rungirang pha arngut ha pi sang ke jinglud jingsem nangi pha support rehabs naga namarba kide ki BPL ten nama kidik BPL te kilong kiyo ka free treatment kimdon kam siura na namar ba na kaliang jong ka rehabs bat ka social welfare kiladon ka MOU bat ka ministry ru na po Delhi jong central government tu kedon ka takatayop bahaya ki BPL kideban polite free of cost. Hadu mentang itu fikir ki bubun ni deki drop out. Ni kini ki kumonong ki family ki ba khambit khambiang te kimdadan. Ki bubun ki deki drop out ki deki broken family sudah. Ki bawan changi te ki deki broken family ki don ki family ki ba ki la kentai ting haban lum ban langyeki ting haban ha ki support rehabs lembaga social welfare department problem jungi ti kedai kata kebangi ngi kendo kalong ba hoi nagaliang social welfare ka support nrei taging support jungki kambiang long ngi hab hi nalederu ngi haban spend yiki bangin e kumtu ngi snei namar bele ada ngi shui takumut kirkin poi biang seju tin magta hoi ngi songu ya ka government lang ba social welfare department bakala support yang ni hadu menta kesngi ka support yang ni bangila ban lum ban lang kum ni te kata kadai ka ba ngi sem jing khamtam teng teng ni hab ai bam yaki kiwan hanging tei kyong ni thngan pin ong banom ai ru kata kamesim ni kamsa ni hab ai bam ni hab Aisyah nanta bom don jan ni ai ke jan ni pentiet ki don ki jan ki barim ki bam don kam chu ni ai nanta ta ke de ka problem ni yang te re ke de ka long kham tam ke ni ka kayo kot jong ki family ki wan hang te ki yam ki isnei yo lag jong kun isnei ki yong im ngim don ngi lek belaman sngi ngi bam menit tu ni pat namar ba bobo ni wang ti dek broken family kim la ban take care ke enta kadau ka tingdon ni ka ko Samaritan Society baka nagaliang social welfare department ka support kala long jing ai mesim yaki long lada ki long kumru kitip ba kau kadon ka ko Samaritan Society ngan le chete kadon kadang don kata ke jing so singan yaki jing don kata ke jing so ka safety ta di bangwa ta jing kli jing feel very important question ka main problem jungi ke dai long hadin bekilalai fi na ke liang jong ni kirihap kat kum ka nom jungki ke dai ban sa be lai banai hadin lai banai i phi jam me phim jam phi dai ban le no dai ban ni
Te kata kedai te ngi layakran buat keliang sosial welfare buat kitu ki rehab si ong namal ba kedai ka norms ba labu del sorka ba ni hab hadin lai benai ke haban ni no te beli ki relapse relapse biang way hadin meralai namar beli ti ketu lai benai ketu ka poison kebedan kebi kebedan kamet kampat koi entah kedau sin makadon fil ami ketik kawan ciwan biang ga jing pen cioi kalong kumni ba ngi nang ngila mut nang ni ke baik bengi kren nang ni ngin ajik mut ba lak nuk system gede ban bo rehabs lak minimum system nang ba padang ni mut sisa ban yarap ya gini ki drug sadik hal kolik gila ban yarap lak system dapat bu system lak brio lalaman baik lalaban serbai ke nilai benai unam laban serbai dan relapse sebaik sulong tang kitu katu nganing mud kibala kut jingmud nang tak ayu. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.